Kakasi Students Union Maukar Circle haka nok pai singi jong kakat sautore gu nok pra araja arpulai kala penlong ka program sam kusnam syaki samla ki balwan syakmat haki jingpule ki kamelek kai nalor ki weipat haka ni kesengi lai don nang dauba Edelbert Nongrom MLE ka VPP na North Shillong kumu kongsan usamla biang por paliar Vice President ka KSU Central Executive Committee kumu sumbut kongsan nalor ki nongkit kam ka circle lambat ki wei Kini kijing sam kusnam kolong shipan taban penslori kisam la kibalan lek bahala kadai haka puli puti haki jingya kopi lek kai lane haki kinu kisap ki bakidan bakin nang ya syakmat bat kum kenuk saban Ivan Simru ya ki weipat ki para samla Habakran kini kijing alang uba Edelbert Nongrom ulaong bagi kun samla kim dewan kemen tang banyak kusnam Henry kijing kun ya ka state reservation policy kadai ya ki samla puli Ulaong ru balasan poi teli kisnam omdon jingkerman wat ya ki kam ki bakham salor kumta kum ki samla ki hab banya khon bat ki weipat ki jat benrio bola benrap bakadon ke jingong ban sensar dalade yalade henrai lasan poi teli kisnam la sensar daki banabar Puji dapat kongsan coba saya ni berbuai support bagi sutu kerja berdiri ke coba ada kejengan besar di dunia kerja beliau kata beliau kalau badum kalau baik kerja beliau badum dengan kata sehingga suatu direkam ban kecil pada ai mesin susu ya di para sama juga ban aku kini support mesin pada ibu di barat nak support lapasan perlu ban mesin school akibat repair akalai review time Ayo, saya sekolah kerja po Jatalong kepada ke Wadar Baka Asam di Boy District juru po Hai Mustan di po West Sales juru ke sekolah nanti po sekolah Soklen kini ke ba idan ke jingtu boleh bagi halan persang kini bon barat jingtu jugi buat apa alat di sebelah lagi dan di sebelah ba Bumrem kan isi bum yok bor pada kerja kuliah di lagi kuat di betul yok bentar kenapa kalau ini kita berjaya beliau we kalau berjaya beliau yok di tentang start popular maka jangan start dari dalam fokus tam begini berpecah yang kecilnya berjaya beliau wilayah 82.83% Konsi Kianan Sawyer by D Siang ya kikon sama kijongi kikon sama kijongi kila manon hagani ke juk ke pemerintah bang ikut kalat ke cepapai Andre tungin ong langsia bang idon ke jingkermen bat nilong ke jingkermen na ke pemerintah kalawai jong ke lasha ke panangwan ngi bang iman sanpui tadi islam nyemi bandon ke jingkermen kum kejela mari hidup mentah khamtam hak sarkar MDA 1 MDA 2 kali keju kabangi baru nyadan ke bentah bansai ya ta ke government kabangi soksi habapun sin ya ban kelite pada ke government jongno ke sarkar jongno lagade jong ko wei ke community nade lani kade ko wei ke sarkar jong ko wei ke committee lani kade ke sarkar jong pata mari wadah preng ki high post peru dang hapan ship na sabar kani gawa vice president lapan mau mantan kadai ka jing ka challenge nak bata jong pikum ki samna penum syukur no tan hata kerdan ade ta kita position ka pipidon ring asmo ba ni hapan pun pan poy ki high post badon bo manur te kadai ta man penbet haki por election kabaga blessing in pakin mau nak wei election nak wei san sya wei san ki jom bagla de kapor mungkin sensar daladi yaladi nei kam sultan pat ban sya sensar san wei tri isnam aba jinga nanti idon bon ki bri ki patben nei ram kam sultan pat ban sya sensar bare tang ko jela jongi
kani ngi keren chipi kum kisamna bapinum shuhun manong balang syai pelakut ke por ke jingpuli ke jongpi bapin sulong tang kita ki job seeker mereka ke por ke badawa magi dia banong ki job provider ngimdong kam shu ban community kam sarkar ka kam sarkar kani technical post ki higher post ke bangila ban yakun rei ki berit kenum la ki post ki berit kenum la ban plan in ban ken tio ya khari par ke chat pen rio hi baru kawin kani ke por kawan pen ken mau ya dia man pen ken mau yang ilang boro by this an era that as of today our beloved youth they are compelled to know how to do not only good thing but to do the right thing. Not only making a good decision, but it's time which compel for each and everyone, especially our beloved youth, that they should know how to make a right decision. Right decision. Nakapata jauh pikum kikon sama. Warung syuhun teman syuh pendap. Ya matriculation. Lani ke 12 pass. Lani ke graduate. Lani ke graduation. Lani ke master degree. Ringan sekian mana kesini. Ke KSU Mokhar Circle kali ke pada hitam. Mengaku memeli. Semua sorong. Nomor piladon ya ke bentar. Ada bentar lemah pi. Hakum kini. Kipor, ringan sekolah penong. Ya keseng sama. KSU. Keseng maniakun nak bentar kikon sama. Minum syuhun ban syuai yang ni award maaf aku berong nyapan keren ni kisah. Dan ni kikon sama beri tiki achievers mungkin syuhun teman syuh pliang yang tiki award ke jongki. Henry ni badongkam pun kenal. Ya ke baca ke yakun hadu bentar. Ke state reservation policy kepada ibu tang kejo mereka academic reservation ketika berdongkam tam lembut tangit syukur no tang hai tai jiga kun hai jeli berit halaka jong kasri halaka jong jelah kamu belum bahari le jong ngin le ka pamon hari le jong ngin kentiu ya ko nama dari tang ko kapan pulai doi dari tang jing sisa kapan kentiu pat ya kari perkecat pergi ujung aku pengen mau ya sarkar Meghalaya aku pengen mau ya kikun sama barkam tam ya kecelahi berokoi bahkan siam ya nuksa jong kawai na pergi state kata mereka Arunachal Pradesh but ya reservation policy jong ki kumlo ki kentiu bagi island kikun sama ki jongi resource petang po celah jongi island bagi outsider aduh bo fi ga last session mana kani bagi do nakapon ke maila dengan one race ya ke subject hak mereka academic reservation kumlo pi island ki outsider makiri penkhen gaan ki orang pamawa penkhen gaan ki orang baka call attention kare tang kawai padia lepo ka call attention ki orang baswa pen le ya kata report ni shop kren nak minister mover di ban kren reki pendu na trai pi pangar yen hapreng ko le kanungkut nginyai beteng ini ki isu nak banta bagi kun samna ki cumi ki long sisa ki resort ki badon ke jingkermen nak banta ka lawai ka ba menta par kham tam ki long dien ki ban sawal